Assalamu alaikum qadirdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Қазақстан уйғурлири каналдagi xabarlar programmasini havola qilamiz. Huzuringizga Қазақстан uyg'urlariga mунасивәтлик йеңилиқларни sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргүзгүчүләре Шахниза Әзиз кызы ва Исаҗан Адылҗан оглы. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан уйғурлири». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Исаҗан Адылҗан оглы и Шахниза Әзиз кызы. Здесь делают честные новости. Uyghur məktəbləri bilan həmkarlaşış ştabi öz işini davamlaşdırmaqda. Bu qitimqi anjuman Қазақстандагы Uyghur mətbuatlarının qatnashishi bilan Qadam TV huzurida bo'lib o'tdi. Erkin Aziya radiosunun Қазақстандагы muxbiri Rahmatjon Yusupov va Turan Dunyosi Jamiyatlik fondining mudiri Karlin Mahbirovlarning riyosatchiligida o'tgan dugulak ustalga Uyghur Ovozi Cumhuriyetlik İctimai Siyasi gezitining bosh muharriri Asmatov Irshad Mollaxonoğlu, ijodkor jurnalining loyiha muallifi Ahmadjon Israpilov, ijodkor jurnalining redaktori Malik Muhamdinov, İhson jurnalining vakili Alisher Khalilov, G'uncha bolalar jurnalining mudiri Dilaram Jalilova, Axborot jurnalining bosh muharriri Nailam Hamroyeva, İntizor jurnalining muharriri Aznat Talipov, Қазақстан уйғурлири каналының muharriri Шахниза Әзиз кызы катнашып, өз пикирләрен отырыгы койды. Учрашыш ахырда Карлин Махбиров уйғур телидәге аммави ахбарат васиталарының оқытыш уйғур телидә жүргизелгән мәктәпләр белән хәмкарлыгын орнытыш ва буныңдан кийин мустахкамлаш максатында демократик асаста уйғур теллек матбуатлар штаб рәисен белгиләшнең мөһимлыгын тәэкидләде. Uchrashishga qatnashgan matbuot xodimlarining o'zaro fikr takliflari asosida shtab raisligiga Mir nashriyat uyining bosh mudiri Alisher Khalilov bir eg'izdan saylandi. Qarshi bitari yo'q. Muborak bo'lsin. Mazkur shtab o'z ishini boshlab, jamiyat arboblari bilan suhbatda bo'ldi. Assalomu alaykum Dilmurat aka. Ko'rishganimizga xursand bo'lib turibmiz. Bugungi tongda siz Uyg'ur maktabining tiligi retida shu Uyg'ur maktablarining ortiqchiligi haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli televideniya tomoshabinlari, qarindoshlar. Bugun Қазақстан uyg'urlari kanali shu Uyg'ur maktablari to'g'ri perdachi qilyapmiz, shuni to'g'riliq bir ikki so'z qilib bering degandan keyin men bu ishning muhimligini, bizning millat uchun muhimligini bilib, ma'qul men o'zimning ko'z qarashimni aytayotiman. O'zinglar bilsizlar, her millet, ana tilini yutagan millet sifatida yo'qolib ketadi. Buni biz hozir o'z ömrümüzde ko'ryapmiz. Mana har yili o'nlagan millet yo'qolib ketib bordi. Ana tilini tugutib, yo'qotib, millet sifatini boshqa milletlar bilan qo'shilib ketgan. Bizga Alloh shukri, bizning xalqimizning tarixi intayin boy. Medeniyeti, edebiyeti, saniyeti, bütün dünyaya to'lgan bir millet biz. Yani Allah'ın yardımı bilen Uyghur mektepleri Sovet vaqtidan boshlab badi, bana mush kungacha Қазақстан hukumatiga ming rahmat. Қазақстанда Uyghur mektepleri ko'p, Uyg'urlar ko'p joylashgan yerda Uyghur mektepleri bor. Shunga qaramay, hozir shunday tendensiya bo'lyapti, Uyghur mekteplerini intayin oz bo'lib, g'ayber mekteplar yipib ketib bordi. Eğer biz özümüzün tilini yuturup koysak, bizge Uyghur gezitini o şey kerak emas. Bana hazır kıyınçılık bo'lyapti. Uyghur gezitleriga, Uyghur kitaplarını aldığan adamlar az. Neymişki? Onu okuyduğan adamlar bulmadı. Hemisi özünün balalarını O'rus maktaplariga beryapti. Bunun sebebi nima? Eğer Uyghur maktablarini tugatgan balalar, boshqa O'rus maktablarini tugatgan balalar o'xshash o'qishga tushamiz-ki, ya ish qilamizki, biz bir faktlarni qo'ysak. Qarab bakılara, bizning Uyghur maktabini tugatgan bolalar Uyghur rayonida, 101 maktabda, Durjubadagi Rozbaqi gimnaziya bular har yerda har yili 3-4 bola 6 million bilan tugatyapti. Grantlar bilan o'qitishyapti. Agar sizlar bunda analiz qilsanglar, Uyghur tilida tugatgan bolalar jiqaroq cho'ng ishlarda ishlab, o'zimizning hukumatiga, xalqiga, millatimizga foydasi tegyapti. En muhim iş şu Uyghur mekteplerini toşturuş, ana tilde balalarını okuşunu düşündürüş. Bu iş hemimizin, cemiyet birleşmelerinin, aksakallarının, cemiyetteki bugün köp ziyalarımızın,
jigit başlarının hemmimizin işi şu mekteplerini gülendiriş, mekteplerine yardım beriş, Uygur ballarını mekteplerine celip kılış, Uygur mekteplerine yapılmay, şularını tolduruş. Mana şu işini biz kolumuzu iş gerek. Bunun başka mühim iş kadar işimiz yok. Ben problemi yok demeyim, problem var. Bırak bu problemleri yeşiş, şu cemiyetteki adamların iş mekteplerini analiz kılış gerek. Neymiş ki mektepten sapası söyleyip gitti. Neymi kıp yardım kılımız? Mektepnin direktörü ve malimler neymi kılış gerek? Mektepten sapasını kötü için. Mana iki yaktan işlese bu yakşı buldu. Gaylar geldi, mana Uygur mektepten balamını verdim, işim kılamıdı. Bu gay bir adam, cik adamlar onun düşünüşü balısını detton koydu keskende mektepke evtitipla birinin kol yetkisini dedi. Onda bu işim demez. Balı bilen ana küçük vaktidan balını terbiyeleş gerek. Şu balının imkaniyetçiliğini görüş gerek. Nemi çıktı o balın? Ana işleş gerek şu bal bilen. Значит, birinci atana balını terbiyeleş gerek. Balının ne bulduğuna birinci atana cevapkar. Bolup mu ana cevapkar. Onun diken mektepler elbette terbiyeledi. Onun diken cemiyet. Bana şu üç koşulganda ballar yakşı bulup çıkdı. Ben hem ballar ali bilim aldı demeyim ben. Onu kerekemez. Bugün mılgan profesörler var. O profesörlerde evatman akça malimlarınkinden ve başka yerde ali mekteplerinin tüketkenden cıkırak akça ilişki buldu. Profesyonelne училищерimiz, profesyonelne kolejler bu ba aşağı düşüş gerek cıkırak ballar. Bana bizim zavodun Allah'ıyla 46 yıl buldu zavod işlev atқылы. En yaş bana 46 75 yılı ben şu politik institut meşek kegen. İnженер технолог buldum, начальник цех buldum, начальник производства 82 yılı 29 yaş vaxtımda turbu çıkarılan zavodun direktör buldum. 7000 adam işletti zavodda. Şu vaxtda adamlar kanikulda adamlar yamancık ballarını eklettim. Şu kanikul zavod işlese, uyansa deb. Şu 2010 yılgacha bo'ldi aşiş. Onundaki mana hazır kanikul 12 yıl bo'libdi. Kanikulda bir balning men zavod ishlaydi degan balni ko'mdim men. Özümüzün balları, özümüzün illerinin balları, tanışlarımızın balları işleyapti. Bizde zavodda her yıl kanikulda 12-14 bal işleydi yaşlar. Biz ularını körümüz, işiltimiz, aksısını berimiz, tapkan aksısını cıkara koşup berimiz. Berip şu balığı biz, sen zavodun adam emez, sen lütfen mundak profesi bile işle, sen mundak işle, sen zavod kal, biz teknolog kılayla, inженер kılayla, aştak balının imkançılığını körümüz. Moşunu bitirgende hazır atanlar hiç kim ballarını işletmedi. Olacak tutsa ya institut tutsa 4 yıl o işine işlemedi. Kanikulda uxlavatkan. Şimdi yani okuşun tüyüdü. Eştim bilmeydi. O bal angisi özünü jütürdü. Alayım diplomba iş kandak işe kerekemez. Bana problemi. Cik adamlar özleri Uygurca okumagan, Uygur tilini, medeniyetini, sanayetini düşenmeydiğen bir tin yardım kılmagan adamlar aşağı agitasiya kıldı. Vaynim kıldı Uygurca okup. Benim kıldı Orçça okupsa, Orçça okup asmana çıkıp ketken bir balan var man köşpeklara. Ama Uygur mekteplerini tüketip Astana'da, hazır Cikyele'de, hükümet işlerinde, hükümet organlarında, ticarette ya başka yerlerde işlep atkan balacık. Bana şu Қазақстан Uyg'urlari kanallarını bana hazır bir iş kılımız da atkan ballar bizden Uygur ballar. Orus mektebini tüketken ballar emas. Şunun için ben dediğim bu işine hazır cemiyet koyuğa her bir yerde iliş gerek. Uygur mektepler bu yerde iliş gerek. Kitaplar yok dedi. Kitapını hükümet çıkıp bırakıyordu. Uygur medeniyet merkezleri arkalık eğer vaxtida zayıfkı besanlar onu sentyabrda zayıfkı bemesler onu kışta o zayıfkı beş gerek. Kandak kitap gerek. Nemi gerek? Bir yerden kış gerek. Her bir yezde, her bir yerde ticaretçiler var. İlk atanısı kıyın turduğun ayılar var. Şulağı kiyim kişek ipiriş. Onun mektepteki jabduklarını, kitaplarını ipiriş, şu ballar yardım kılış gerek. Şu cemiyetki çoğunlar, şu ticaret işlep atkan ballar duruş gerek. Bugün ölüp atkan iştim yok. Yok diye adamın yo'qolib ketdi. Sovet vaqtida yo'q deganlar mana o'sha vaqtgacha yo'q bo'lib kelyapti. Shuning uchun men sizlarga deydiganim, hozir endi o'sha yaqinlarda shkol boshlandi sentyabrda. Hozir hamma yerda o'sha bizning oqsoqollar, cho'nglar, muallimlarimiz voy bular gapni tushunmaydi demish kerak.
Agar biz gapni tushunmaydi deb o'tasak, gapni tushunadigan bizga millatini hech kim bermaydi. Biz o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. Shuning uchun ardım taldım demay, mushu ishni qo'lingizga elishinglar kerak. Biz tijoratchilar har qachon yordamda o'zimiz tugatgan maktablarga, boshqa maktablarga qo'limizdan kelgan yordamni qilyapmiz ham qilamiz. Assalomu alaykum muhtaram ko'ruvchilar. Mana biz hozir yana bir qatim navbatdagi o'qish yilining boshlanish harfisi turyapmiz. Sanoqli kunlardan keyin maktabga chaqirgan qo'ng'iroqning ovozini anglamoqchi. Har yili sentabr kelishi bilan milliy maktablarimizdagi bolalarning soni, maktablarimizning darslik va o'qish metodikalik qo'llanmalar bilan ta'minlanishi haqida nurg'unlagan savollar, muammolar paydo bo'ldi. Bu yil Cumhuriyetlik Madaniyat Markazining endi qurilgan shtab a'zolarining jonliq faoliyatidan keyin ma'lum bir utuqlar, muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Shuni alohida ta'kidlab aytishim kerakki, bizning Uyg'ur maktablariga nashr qilinayotgan darsliklarimiz elimiz Sog'liq ministrligi tomonidan ta'sis qilingan, tayyorlangan, tasdiqlangan programma asosida yoziladi. Demak, darsliklarimiz hech bir boshqalarning darsliklarning kamchiligi yo'q, naq yaxshi chiroyli bezalgan, mazmunli nashr qilinadi. Milliy ma'rif bizning borimiz, boyligimiz emas, milliy ma'rif borkan, demak bizning kelajagimiz, millatimiz mavjud bo'la oladi, kelajagimiz porloq bo'la oladi. Hozir biz Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlar barliq sharoitlarga ega. Shuna biz shu nuqtadan qaraganda o'zimizning shu bolalarimizni, yosh qo'shnilarimizni ona tili maktablarda o'qitganimiz albatta afzal. Shu fursatdan foydalanib biz mana shu o'zimizning qora ko'zlarimizni ona tili maktablarga bersak, bolalarimiz o'zimizning ona tilida bilim olsa qanday yaxshi. Bunday sharoit Qozog'istondan boshqa bir mamlakatda yo'q. Biz shunga shu mavjud sharoitlardan to'liq foydalanib, bolalarimizni ona tilida o'qitsak, nur ustiga nur. Assalamu alaykum qarindoshlar. Cumhuriyetlik Uyghur Etno Madaniyat Markazi yanida Uyg'ur maktablari bilan hamkorlashish shtabi bir necha vaqtlardan beri har xil ish chora tadbirlarni yurgizyotdi. Mushu shtab a'zolari, yozuvchi shoirlar, matbuot xodimlari, rassom, Uyg'ur teatri xodimlari bilan uchrashuvlarni yurgizib kelyotdi. Matbuot xodimlari qatoridami G'uncha bolalar jurnali xodimlari o'z ishimizni 9 yil burun mushu maktab sohasiga, maktabdagi yosh g'unchilarimizga bag'ishlab ishlab kelyapmiz. Bu jurnalda biz mana mushu toza Uyg'ur va aralash maktablardagi o'quvchilarning emgaklarini har xil rubrikalar bilan nashr qilyapmiz. U rubrikalar masalan ziyoli kishilar haqida, bu yerda shoir yozuvchilarning umr bayoni kirgiziladi. Undan boshqa she'riyat shaydasi, xat yozaman o'ltirib, bolalarga bozorliq, jurnalda mehmonda, o'ylan ugan tirishqin ve başqamı balalarga bag'ishlangan rubrikalar kiryapti. Bundan keyinmi Uyg'ur maktab balalarga, yosh g'unchilarimizga qo'limizdan kelganicha G'uncha bolalar jurnali xodimlari tarafidan yordamimizni qilib kelamiz deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Mana 8-gacha avgust oyini keldi. Yangi o'qish yilining boshlanganiga 1 oy qoldi. Agar bugungi kungacha bolalarni qaysi maktabga berishga o'ylayotgan bo'lsanglar, bugundan boshlab hech ikkilanmay ularni Uyg'ur tilidagi maktablarga berishinglarni iltimos qilamiz. O'ylangan vaqt allaqachon tugadi. O'qimayli qarindoshlar, keyin kech bo'lib qolmasin. Председатель уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев принял участие в прямом эфире в качестве спикера по приглашению Антикор Алматы, антикоррупционной службы по городу Алматы, на тему формирования антикоррупционной культуры среди молодежи. Прямой эфир состоялся на официальном аккаунте Антикор Алматы в Facebook. Каждый из нас может посодействовать тому, чтобы в детские сады, школы, больницы и на получение квартиры была честная очередь, а не продвижение по блату.
После получения образования на государственную службу, медицинские и другие направления приходили профессионалы и специалисты, заслуживающие места работать с вами, а не племянник или соседский бала «баке, маке, коке, раке», сказал он в своем выступлении. Қазақстан Халқы Ассамблеясы Жұмхуриятлік Уйғур этномәдениет мәркізі. Жұмхуриятлік Уйғур этномәдениет мәркізінің Алмут шәһәрлік шөбісі вә Қазақстан Уйғур Яшлар Бірлігінің үйіштірші асасыда Алымлар кеңішінің тәшәббүсі білән Қазақстан Жұмхурияты мұстақыллығының 30 жылығы бегішланған Қазақстан достық вә инақлық маканы маузысыда онлайн форматы Zoom платформасы арқылық Жұмхуриятлік дүгләк үстәл өткізілді. Мәзкүр дүгләк үстәл профессор Мәсімжан Веләмов тәрпідің риясетчілік қылынды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы рәйісінің орынбасары Кузиев Закиржан Пірмұхаммед оғлы, Қазақстан Уйғурларының Жұмхуриятлік этномәдениет мәркізі рәйісі Нұрымов Шаймардан Усайын оғлы, Қазақстан Уйғурларының Жұмхуриятлік этномәдениет мәркізі Алматы шәһәрлік шөбісінің рәйісі Жапаров Абайдулла Мұхидин оғлы, Уйғур Авази Жұмхуриятлік ижтимаи саяси гезитінің баш мұхәррири Әсмәтов Иршат Молахун оғлы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының әзасы Металл Промгрупп шirkitining баш мүдірі Абдулхелил Долқынтай, Қазақстан Уйғурларының Жұмхуриятлік этномәдениет мәркізі Жәмиятлік бірләшмесінің ижраи мүдірі Құрбанбакиев Зұқырлам Абай оғлы, Қазақстан Уйғур Яшлар Бірлігінің рәйісі Рустам Хайриевлар тәбрік сөзгі чықып, барлық қазақстанлықларны мұстақыллықның 30 жылық біле тәбрикләп, елімізге халықлар ара достық инақлықның әхмиетіне алахиде тәкітләп өтті. Халқымыз үшін яны бір чоң қошаллық. Рахметжан Хамаев Токиода өтідіған пара-пауэрлифтинг бойынша чемпионатқа yollanma алды. Азия ойынларының күміш медаль егісі, Жаһан чемпионатының бронза медаль сахиби Хамаев Рахметжан Мансурахун оғлы 1986 жылы 11 ноябрда Алмутов лайыты Уйғур нахиясы Чонжиысыда дүнияға келген. Бүгінгі күнгіче әл үмітін ақлап, көк байрағымызны бүйіктін көрсеткен чемпионға ұқтық яр болсын демекчіміз. Xuşxəbər, aramızda yeni bir oğlanımız çempion atıldı. Қазақстанда гимнастика спорт түрі бойынша өткен мұсабықта Ильяс Азизов 6 медальға müyəssər болды. Еңішіне қолдың бәрмеген чемпионымызға ақ yol тіләп, келечекте жаһан чемпионы болышыға өз тілекташлығымызны білдіріміз. Қазақстан Жұмхурiyetining мұстақыллығының 30 жылығы арпысыда 24 июль Алматы viloyati bo'yicha viloyatlik futbol turniri o'tkazildi. Turnir Talg'ir nahiyasining Guldala Yesitki Tursunbala sport kompleksida o'tdi. Uyushtirgan Talg'ir nahiyalik Uyg'ur etnomadaniyat markazi Yendiki Talg'ir nahiyalik sport komitetining raisi Samaxonov Saladin. Turnirga Emgakchi Qozoq va Talg'ir nahiyalaridagi yezi maktablarining yosh sport ishqibozlari qatnashdi. Musobaqaga jami 8 futbol komandasi ishtirok qildi. Dünya xəbərlərdən uçur. 9 июля правительство США наложило санкции на 14 китайских компаний за причастность правительства Китая к геноциду и преступлениям против человечности, которые совершаются против уйгуров. В своем докладе по этому поводу Министерство торговли США прокомментировало это следующим образом. Соединенные Штаты сегодня обвинили 14 китайских компаний в использовании репрессивных мер китайских властей в отношении уйгуров, казахов и других мусульманских меньшинств в уйгурском автономном регионе, а также в широкомасштабном и высокотехнологичном слежении. Китай продолжает политику геноцида и совершает преступления против человечности в уйгурской автономии. Как стало известно, на этот раз к компаниям, которым был вынесен приговор, относятся компании, которые согласились с абсолютной политикой правительства Китая в применении высоких технологий в отношении слежки за уйгурами. 7-й официальный съезд Всемирного уйгурского конгресса, который является высшим представительным органом всех уйгуров в мире, пройдет в Праге, столице Чехии, с 12 по 14 ноября. Организационный штаб ведет активную подготовительную деятельность к этому мероприятию. Подготовительный комитет 7-го Всемирного уйгурского конгресса призывает уйгурские организации во всех точках мира создать штабы, ответственные за выборы представителей в странах, где они проживают, до 15 июля. В связи с этим председатель Всемирного уйгурского конгресса господин Долкунайса дал комментарий. Он заявил, что сегодня диктаторский режим Китая продолжает совершать жестокий геноцид и преступления против человечности в уйгурской автономии, что демократические государства не закрывают на это глаза и ведут активную деятельность против преступлений Китая. В этом контексте страны делятся на две фракции – антикитайские и прокитайские. В
В связи с этим председатель Всемирного уйгурского конгресса Долкунайса дал комментарий. Он заявил, что сегодня диктаторский режим Китая продолжает совершать жестокий геноцид и преступления против человечности в уйгурской автономии, что демократические государства не закрывают на это глаза и ведут активную деятельность против преступлений Китая. В этом контексте страны делятся на две фракции – антикитайские и прокитайские. В сегодняшних реалиях политической ситуации в мире происходит серьезный сдвиг. 7-й официальный съезд Всемирного уйгурского конгресса совпадает с этим исторически важным периодом. Это подчеркивает особую важность предстоящего конгресса. Господин Долкунайса призвал уйгурские организации во всем мире принять активное участие в организации и проведении 7-го официального съезда, от выборов представителей до заключительного конгресса и выборов руководства. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан уйғурлири» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшының білән тамам. Эфирда болған Қазақстан уйғурлири каналы хабарлар программасы. Сәмими хабарлар біздің каналымызда.